Nabara kablaaw ti maipaay kada kayo amin, kabarbarmanen nakapadasan ting kay mangagan. Kat salamat iti kanayon apan ng subsubaybay, kadagiti drama tayo ama ng biyanang, ken biyag ti tao diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti drama makablaaw amampay, da Joanna Florida, dita tramo Baskalaw nyo naringgay, dita bakery ni Verlin Almoite, may ipag Verlin. Joanne Orpilla dita Ilocosur, ken Teresita Bakay dita Cagayan. Kasi man ti kunani Kabsat Aileen, dir man ang biyanang, nakanobyo akiti lalaki nga awan trabaho na. Ididamo na singpetmet, isungay nayat kulat nga uray may sangay standby. Ngam bayat ti panaglabas tal daw, iniino tamadukduk talak ti dagdumapay nga ugali na. Malaksid asadot na bisyo pay. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Nanang, mga asawa ako man. Kahit kun nga ikasar ni Aileen. Apay, adaya kwarta mapagkasar mo, Darwin. Adda mo tayo dua baboy ko. Oray sinabawan latan Kun saan tayo agpansit. Kun bayamon tarikado. Isabaw tayo latan ti baboy. Ay saanan, masapul payla ay aday takasar-kasar. Kat balo mo ilaang jay asawaam, saan mo't abalasang. Kat balasang manen tabalo kit ngarudain. Ay nauray an-anwam, balo lata ti awag iti dayjay, saan abalasang. Ha? Agsaysayang kalay ti kwarta, agdin na kayo latan, saanan day takasar-kasar. Gastos la day ta, amumot anagado ti kakabagyan kan kakalugaran tayo. Numatukol ti aklo, pakasarsaritaam to paylaeng, iso asaanan, agdin na kayo latan. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Adula amin day ta kasar-kasar nanang. Si daan tayo kit din di baboy ni Manong Darwin. Iso nga rudmut ti kunak, baybay andan takasar. Agraraman mo't na di ababae amay kasar. Kunamot lang nasin aw ababae mo. Mas daawa ka. No apay mga minakinay kayat ni Manong Dayjay Kat adumot ti babalasang amabalin ng arman. Ginayuma siguro day di ababae Imbes ajay pada na kumaabalo ti gayumaan na. Saan tajay mo baro? Kat anyat ko na ni Manong ngay nanang. Awan na. Awan ti maaramidan na. Tasyak mo't ti masurot. Imbagak ano kayat nan ti mga sawa. Agdin nadalatan. Bay amon takasar-kasar. Tawan kwarta. Pagdunaan dangay. Diyak mo Ngam no siyak ti masurot. Dito'y balay ti pagnaedanda. Tapno mabantayak ida. Tamangan no parigaten da di ababae ti kabsat mo. Amangan no anderen na. Ay, diyak kayat amapasamak ti kasta. Welcome to Jenna Almoite Drama. Anya, agden na kayon. Nga already kay pinagkasar. Wen tatang. Sana bali tata, tanong makaurnungak, ikasar kunton ni Aileen. Nukasta nga awan pa'y gayam kwartam. San kayo pa'y lang arog nga agden na agurnong kayo pa'y. Agdan na kamin kini Darwin tatang. Taamangan no agsikuga kun iti mabiit. Ay, pilit mo man ti kay kayat maun si Aileen. Sukiran nakmaran. Pasensya kayong tatang. Agin innayat kami ngamin kini Darwin. Kat numabalin, di min kayat ti maisina iti tunggal maysa. Di kay agdarasudas. Narigat ti mailawlawan. Agin innayat kami kini Darwin. Patsik nga awan to ti pagbabawyan mi iti udi na tatang. Wan tata, ikarik asan to nga agrigat na Aileen iti denak. Ay, makamu kayo. Uray labdan kayo. Amok tumutla dinak denggan. So makamu kayo. Kat pag naudan nyo nga raw. Dito'y balayan tatang. Tapno adda kadwayo. Tano ijay balay da Darwin. Nagaduda ijay. Ay, mala. Makamu kayo nga raw. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Nanang, pumanaw mo't kanon ni Darwin dito'y balay. Wan ka nung arod. Kunak adito'y balay ti pag naedanday ti nobya na. Ngam di namot kayat. Siguro, sinugsugan ti nobya na. Iso siguro tinang ipilit nga ije balay dati pag naidanda. Lakit di Sigud mo't anatulnog jay kabsat mo kanyak. Tamin nga ibagak ketong palen na. Kan amin desisyon ko, paspasurot latta. Ngamita, amo na mo't tantiag kudkud. Iwan nga rod Sigurado nga under na ije balay da kamsat ko nanang. Ay di napadpadasan da ita. Tasyak ti makalaban na. Kanuray da kami akakapsat ni Darwin Adu tayo ang makalaban na no kaskasano.
Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anya tarami damit ang aldaw, Darwin. Tulungak ni Aileen nga aglaba, tatang. Good, numalpas. Anya taramidam nga ibarok. Orayan may mamaganti lupot Tako pinanmi kina Aileen, tatang. Basta lang taramidam Di ka agbirok iti trabahom. Ha? Trabaho mo ti babae na ita barok. Ado, ti mabalin asir kam at trabaho dito. Ada nga min angkit ko iti ubingak, tatang. Nagtrabaho ak iti nadagsan. Amangan no agsubli ti sakit ko. Kat, anyang arud ti trabaho amngay. Tulungak lata ni Aileen nga agtrabaho dito unag ti balay, tatang. Tulungak nga agluto. Oray ta nalay nga agluto. No kasta, linyam tagluto. Tatang, nasayahan nga ron. Kasaritak di ka nakakangad na restaurant na. Ta irekomenda ka para luto. Agkasapulan da ngamin iti para luto ka. Kasano, sumrakan iti trabaho minton bigat, Darwin. Gatuan na, tayin sirak nakmatan ni tatang iti restaurant ti kasinsin mo. Saan abali ta nasingpet ti kasinsin ko nga agbalin a boss mo? Padasag no kabaulak. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay, di pa labimbangon di asawa Aileen. Aldawan, awan trabaho na itaya. Nasakit ka no ti sikat na tatang. Aginanapay, tamangan no kumaro ti rikrik naan na. Hindi, may sapay lang aldawan nagtrabaho. Agsakitan. Narigat ka no ti trabaho na, taawan inanana. Kanayon ka no nga ado ti tao. Iso asaan a makatugaw apulos. Ay kat anusan na kasta talaga. Kasano ang makatagad no asta? Aginanapay la ita. Inton bigat manen nga agtrabaho, tatang. Sumrak ka ita, Darwin. Saan pa'y tatang? Nasakit ti ulo. Agpampambarkan sa mailangan, Darwin. E di kalman, kung naman nasakit ti siga mo. Ngam nakita ka iti store na kay gamiti buti ti arak. Ha? Ti ko naman, jak nakita. Nakaluga na kiti tricycle iti kalman alimabas iti store. Sikat ti lalaki. Iso sikat ti rumbang agtrabaho para iti anak ko. Di ka mga asawa no, di mo kabailan na biyagan ti asawam. Tatang, masikura na ka makikita king ka. Nakailan ka latan di ti balay. Mabambanong da taong agkay-kayod. Ngamsi ka, agililad ka lang. Agtrabaho ka, Darwin. San akasta? Kat agtrabaho aktuan waging bagak. Unay kayo matan. Neta, lumaban ka, Darwin. Darwin, tatang, anya ka didaytan. Ala tatang, bye-bye anyon ni Darwin dito eh. Rumar kayo, nurumar kayo. Tanasakit nga ro ti ulo na. Pambar na laraytan. Inaldaw lakad nga na sakit kinkwaran. Aho! Imposible na itan. Ano tan dito'y balay, Aileen? Ha? Apay nga eh. Pag naidan tangarudan no pumanaw tan dito eh. Agawid tan ni Jay balay mi? Anya, nagadudamat iya eh. Uray tadamot tay sigod asilid ko Jay. Isu ti pagturugan ta. Jacket dito'y. Taamangan no matutupak ti amam. Katanya pa'y ti mapasamak. Darwin. Isong aging pakikan. Agawid tan ni Jay balay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay pumanaw kayo. Ijay kami kanun balay da Darwin nga agna tatang. Dinan kayat dito eh. Tamandar kayo ngamin amandar kan kuana. Sintiran na tararamidak. Kat para mutla kada kayo da ita. Rumbang la asuruan na ti agsalukag. Tadakit nga rud asawanan. Tanyat kayat na. Nanya ti aramid na idibaraw. Isulat taging gang adan asawa na. Ala, di kayon sumanao ta pumanaw kamin. Ay na, ibagbagakan ka na Aileen. Awan tinapinta sa masakbayam iti sidong tinubyam. No kasta na kanayon. No awan pa nagbaliw na. Nasaysaya atla sinaamon. Manjak mo't atatang. Ay ayatek ni Darwin. Jak kayat ngagsina kami. Nga oray sa daw. Kat gumagat tong aing ton addan anak ni tatang. Apay, pinagtalaw da ka ijay balay tinubyam, Darwin. Saan?
Masuro na kay nanang. Baon ti ama ni Aileen. Ure maturog da tao, riingan na. Anya, ay nagloko mat day jayan. Apay, nangalaan na ngay iti karbengan na amang manmandarken ka. Iso ayatin ang ipasngayken ka. Iso ayatin ang padakkelken ka. Pimanaw kamin. Tamangan numapunwanak kita niya pa iti maraming kukin-kuana. Kunak ngamin ide, adito'y balay ti pagnaudan nyo. Sana bali nanang, dito'y kamin. San kamin apumanaw dito'y? Kahit kumusta tinubyam, nasingput-mutlaken ka. Di nakaananderan. Saan nanang? Di amana la ti jakursunada ti style na. Mala, di kan agsubsubli ijay. Unay ka matan, Darwin. Kanayon matan amarabyan ka. Nabartag ka pa'y asumangpot. Gat, anya kumagat sa anak mata dumaw-dawat ken kay ti kwarta paginom ko. Anyat problema di taya, ha? Awan lang arud trabaho mo. Kanayon ka pa'y ngagbartag. Uray awan trabaho tanak ko. Tadda kami amang tultulong ken kuana. Wan mat kami na Aileen. Sigod mat nga among mawan trabaho ti kapsat ko. Ngam apa kinayat mo? Ha? Awan karot ba nga mamanga pa di takabsat mi ah. Ta saan nakangaing kasar? Adangkit na takapsat me. Iso di mo pilitan nga trabaho. Ken saan an nairwam itinadagsen at trabaho dayta. Numasikuran kang awan trabaho ni Manong Darwin, sikat trabaho Aileen. Anya? Nalala, gusto da itan. Mala, umay ka na ilin. Mapantan iti silid ta maturog tan. Makaturog akon. This drama is owned by Jenna Almoyer Drama. Le, agsaba mo't gaya man. Le, ha? Le, apa bigbigat nga agsangsangit ka? Anyat sangsangit am Aileen? Sika, manipod nagnagta dito'y balayo. Agsasarunumat ti panagbarbartak mo. Awa-awatan na kadilatan bakit? Tamaburing ak nga ron mo dito'y balay. Sa nabali, tayo na dan trabaho. Diyak tumasangon ti mapanaginom. Mamin ano akas na tibagam. Namawan matungtung palam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man? Di nakarakupan ka na pudo ti ulok. Diyak pa'y makagaraw iti husto dito'y balayo. Tamasiputa namin nagaraw ko. Nung nagapat na, imbes amay salat ti kapak. Agbalin nga upat. Tamakibiyang matdagiti kakabsat mo kantinam. Gagangay na bakit? Tapat-pat ganda ngamin. Overprotective daw ngamin kanyak. Iso akas jay, bakit? Konsentidor dakit diya. Panoy-nuyan dati kinasadot mo. Mala, gusto day tan. Bigbigat nga magapat naman eh. Kaano ayang agbalbaliw ka? Agtrabaho ka nga minan na. Tapno lumasintan iti pagnadanta. Basta sao ka, trabaho. Di si kang trabaho no kayat mo. Makauma day ta, denggan. Ala, mangantayon. Ayabam Jacob Satmon, Merel. Manong, mga anan! Wan, mayan. Ni Darwin nga eh. Awan pa ay Aileen. Awan pa'y nga rod manong. Parbangon man siguro asumangpot day tiyan ah. Ala, mangantayon. Iba't tiyantay la iti si daanan. Napan man siguro nakiinom day tiyan. Sa nabale, tadi talaka kaaruba ti papapanan na. Kan uray mabartak, ammo na latat agawin. Kan saan nga gulgulo ko nama. Sa mo la agunget day jayket, no adda mga pakan kwa na. Nimot la Aileen, ti mga apakin kwa na. Nukas di nga minanabartak, di mapapangan Aileen. Kasarita man no sana nabartak, no limpyon. Kanayon kumot abagbagaan no saan anabarta. Ngam isumot latta. Kano di ka makaibtor, di pumanaw kan. Wan, Aileen, kastalaang dayta. No di mon maanusan ti anak ko. Sinaamon, panawamon. Mayat siguro no ado timang bagbagakan kwa na. Tano siyak laan, awan denggan na. Mangantayo kit din.
Baybayan yun ni Darwin iti kayat ng aramitan. Tapagpalpalabasan nala iti oras na dayjay. No kasta, addan trabaho, Maylin? Wan, insarak naktiikit ko iti may samol. Ay na, nagsaya atay. Sige, tas umaruno akto mo nagtrabaho. Adday na playak, ngam urayak pa ang tawag da. Kapilitan nga trabaho aka, tadi ka mat agagawa. Sana bale, tama ka trabaho akto mo lang, bakit? Promise. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagsweldo ka na, Eileen? Ha? Wan, apay ka di Meryl. Mapan kami makitsenda ka ni Nanang. Mangtod ka matiti-share mo tagumatang kami iti bagas kan si daan. Kanda duma pa ang masapsapol dito'y balay. Nabayag mo tanada kami ti agas-gastos iti amin na masapsapol dito'y kat. Iso nga itatadang trabaho, mangtod ka matiti-share mo. Ah? Ay, uwan. Mabiit lang. Oh, adtoy. 2,000. Nayunan pa iti sang aribo atan nangina ti magatang itan. Ha? Oh, adtoy. Meryl. Itempla nakman iti Kapig Island. Agtimpla ka. Kabailam mo. Nagsadot ka mo, Ten? Para day tala apang ibaunakin ka. Kasadot mo pa Si ka ati sadot. Tay talag bisbisyo ter aramidem. Nagdakkelan ka akarni. Ngam awan trabaho. Kaputad ng trabaho, lumastog ka na, Elaine. Ang paiso mata. Sadot ka. Tawan plano nga agsapol iti trabaho. No di mo maano sa anak ko. Panawa mo, Nailing. Saan akasta? Sigud mo't nga amom nga awan trabaho na. Ngam apay asang kaulit mo nga ibagati kastakan kwa na, Iso akas na anak yo. Tapampanoy-nuyan nyo ngamin ti kinasadot na nanang. Hoy, Eileen! Awan karbo nga mamang sungba-sungbat ka ni Nanang Nagas asta ka dito'y balay. Kunang matlanin kasarnakan di kapsat me, ha? Uray di naking kasam. Bastang! Di ka nagsaupay. Apira ka talaga, babae. Pumano ka dito'y balay. Saan da ka akayat aparay ti kapsat me? Tanagalas ti ugalim. Da kayo tinalas ti ugali na. Konsentidor kayo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. O niya, di husto, di baking kayo day. Konsumisyon laang ti payda dya lalaki king ka. Huh? Maistresak iti dayja ang pamilya. No aga pa kami kini Darwin, makiramraman da. Imbes a may salati kaapak, agbalinin nga upat, tamakibibiyang damang. Iso nga rod, ako nakasinamon da dya lalaki. Untatang, nauma akon iti ugali na. Sadot lang aruden, nabisyo pa'y. Kat, anyat planom, Agsubli akon dito balay. Diyan akon agawid iti balay da Darwin. nagsarita kayon. Imbagam asinaamon. Untatang, Anyat ko na ngay. awan mo. Kaslawan anyaman na kankwana. Desisyon mo dayta, makaamu ka. Kuna na lang. Talagang awan pakibiyangan na kin kano kasta. Pagadalam na ita na pasama kin ka anak ko. Amumton no sumarunaw. Di ka basta agdarasudaw sa makidin na iti lalaki. Tanarigat ti mailawaan. Sininakak nga ron ni Darwin kat nagikatakmatan iti trabaho iti mall, taimpag nagtipapeles ko para iti abroad kat nag-abroad ak. Kat ita adaaklat ta dito abroad kat kaasi na, iniinot magta na makaipunpundarak iti pagbambanugak dito abroad, kat aging gay taawan pa'y nobyok. Alakastan, tigayam mo, Eileen. Alaga gayam, ditan din nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama ito kayo miyo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Hello everyone!
everyone! Naimbag nga oras yung amin. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jen Almoite Drama. Ngagdangag kadagiti manang biyanang kan biag ti tao a drama. Baro manan nakapadasan ting kay mga gan. Kat manipod kini kabsat silin saan napud na nagan tintay drama. Ngam hello mampay kada Flora Aurelio dita Singapore. Marion Rey Gatchalian dita Dulao Aringay. Ken ni Alfredo Basanes dita Sacramento, California. Kastiman ti ko na ni kabsat silin. Dirma ng biyanang, gapoy ti kinarigat ti panagbiag na panunot ko ti nag-abroad, kat bayat ti kadak iti adayo, adu ti napasamak, kat iso ti binsa-binsa nga istoryaan kan ka. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. May mayat kumamit lang, nagkasartapay nga umuna sa kaag-abroad, silin, bakit? Maitantan manan ti panag-apply kung ano agkasarata Rodelio. Saan na bali? Ta saan ka mat nga isuksukat lakay? Kun agdendin na tamutin, iso ama ko na nga agasawatan. May mayat kumamit lang, ano agkasartan. Tapno agbalinan aligal ti panagden nata. Kat, di mataktak manan ti panag-apply kon nga agabroad lakay. Taado mat ti proseso ti panagkasarkat. Sana balin Sumarunon tong asikaswam ti panag-abroad mo, inton malpasan ti kasarta. Kaya't ko kuman ti maka-abroad lakay. Ang malaa. Unaan tapay nga rod nga asikaswan ti panagkasarta, Rodelio. Welcome to Jenna Almoita Drama. Anya? Kasar? Kaanon to paya maka-abroad ka no may tantan ti panag-apply mo nga agtrabaho iji balasyo taaw? Kastamot nga minti kayat ni Rodelio, tatang. Ay saan? Isukat ti patpatsi mo. Daka may adadakil mo ti denggam. Ti patsi. Apay, anya din ang ngagkaw si Lane. Asino tagkasar? Dahita anak mo Ibagbagak anuhit din jay live-in partner na nga agkasardan. Anya? Kahit sana yung agabroad ka. Wala nang. Ngam unaan mi kanong asikaswan ti panagkasar mi kin ni Rodelio. Ay saan? Kasar nga? Gapo taga-abroad kan kayat na kan ngay kasar. Amok ti plano na. Ti kayat nagkasar kayo pa'y nga umuna sa kagabroad. Tapno adda pang tenglan na kan ka. Tapno isuntulaang ti papanan ti sweldom no adda ka ni abroad. Ha? Udna o timbaga ti ina manakaw. Isa baybay ampay takasar. Dumteng tulat ta dayta. Anya ta ma'am. Amangan no adda kanton ijay abroad kat agbisyo ni Rodelio. Agbabae kasjay. Saan kanto amarigata lamang yung sinakin ko no kaskasanaw? Ha? Wow, nanak ko. Denggan na kami ita ma'am tapag saya atam ti pampanunutan may. Ado nga may nanti nadamdamag may nagab-abroad ti asawa da. Ngam nagsina da. Iso nga amangan no kasta kay tumakan ni Rodelio. Iso baybay amang pala ta kasar-kasar. Unam kay di ti pa nag-abroad mo. Nanang. Asinaw titong palam. Jay live-in partner mo, wano da kamay, adadakal mo. Da kayo atatang. Nanang. Nasayaat nga raud. Kasta tinatulnog nga anak. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Alangarod Sikat ti makam mo, Celine. Narigat mo't naipilit ko ti kayat ko. Diyak kayat nga agapa ta, bakit? Agyaman nga rod ta maawatan nak. Sana bali, tainton agbakasyon nak. Isunton ti panagkasarta. Una. Nay, agan anad kay ti pagilya na papanam, ha? Di mo baybay ang ti bagim ijay. Wen, oray si ka. Agan-anad ka mat dito, Rodelio. Agsingsingpet ka. Di kag bababae. Diyak to maaramid ti manglipot ken ka, Celine. Amom, no kasano ti panagayat ko ken ka. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Uray da kami latan ti mangitulod kan ni Silin ije airport, Rodelio. Tamo may mat ama kumikom kay je garden mo. Ha? Uy, Rodelio. Busy ka. Iso nakamilatan ti mangitulod iti anak may. Inkakit di sibugan na iti mulam tapno saan malaylay. Nakasibugak mo't din tatang. Ano ti rumbang aramidam? Di bikayat amataktak ka. Iso agbatikan. Da kamen ti mangitulod ka ni silain. Awan problema iti dayta. Maawatan da ka, Rodelio.
Nay, Silen, di mo liplipatan tibilin mi kan ka. Da kami tidadakkel mau. Iso ada kami tirumba nga pangipaw itam to iti swildom. Nangagmaw, saan laanam namin saan kan namnamin doang nga imbagami kan kadayta. Sapay ko bata, di mo liplipatan. Wen tatang, nanang, laglagi pag akanayon dagiti bilin nyo kanya. Dakdakkel ti karbangan mi kan ka anak ko. Tanak da ka. Kan, saan kayo nagkasar ka ni Rodelio? Isungawan karbangan na amangalay ti swildom. Una, tagswerten ngayon, may sukit din ti pangipaw. Itami ti kwarta. Da kami tinagrigigat kan kay di basit ka pa lang. Aging ga di makkel ka. Una, agasam matipuyat tay di basit ni Silin ngayon niya lakay. Pag sinublatan tay idi nga isala, nukas di nga agmangit-mangit. Kano agsakit ko nama. Di tamat maturog iday amang tartaripato ken kuana tunggal agsakit. Kan malagip mau idi bumalasangan ka nagsakip manan. Inob-ubam idi nga impalugan. Tawang mga rod kalsada idi ama paniji balay. Una, nagdagsen nga rod iday. Ta medyo nalukmag idi ni silain. Kan numapantayo idi ijay ili. Kanayon tangay gatangan iti ay ayam na. Patibado ken sinilas na Kan no agparti ka edi iti native a manok. Ilaslasin mo ti dualop po para kang kuana. Wala, talab na labta ngamin ti anak tabakay. Ala, pagyamanak dagita akin na imbagyo kanyak, nanang, tatang. Di kay madanagan, tung palag ti bilin nyo. Da kayon to, ti pangipaw itak iti sweldo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, anak ka. Thank you, ija impaw it mo akwarta wine. Nairwar main. Ingkay tumat ikan ni Rodelio tatang. Tapno adda allowance na. Ha? Apay, awan kwarta na ay Awan, tadi pa'y nakalako iti mula na. Ala, ta itkakto nga raw tapno awan mo't may bagbagana. Kat, kumusta di manugang iyo, tatang? Ay, kat kasjalata Istambay lata, anak ka. Saan mo't nga istambay ni Rodelio, tatang? Adamot garden na. Manumot lat kita na ijay ngay. Di mo pala sinaan na di alalakay. Ay, saan Ay, ayatek di manugang yo. Diyak ka ba ilan asinaan, tatang? Awan na pinta sa masakbayam ken kwa na anak ka. Isong agpanunot ka na imbag. Uray ta di kay paimot nagkasar. Nalakalat ti panangisinam ken kwa na no kayat mau. Sumapul ka kiti foreigner, may mayat pa. Anya? Tila ibagbagayo mo, tatang? Katagpasumat, talaga siguro anay turturong asaan kayo magkasar. Tapno nalakalat pa nagsinayaw, anak kao. Adto ti kwartam no dahil. Ha? Agyang manak tatang. Ibaga medjay anak may, nga inted kaun ti kwartam. Uwan tatang. Ibagak to no madamdama. Apaya madamdama apay laag. Itan Awaga maun tadak pa ditaw ita denggak ti ibagam. Ha? Mabit lang nga ron. Ta anak ti cellphone ko tatang. Di mo dak nakamati na numanaw tinted kaw. Basta ibagam anaawat maun. Uwan tatang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Manot intad mo nga ije manugang mau. Manugang nga. Saan tamot ang manugang na dyan? Saan da nagkasarit anak ta? Ay wanan niya. Kahit manunga raw ti intad mo ije saan ta manugang. 800 laang. Nagdakulan. 5 gasot kumalaang Italaang mat nga 800. 5 gasot taon no sumarunaw. Nagswerte kay di day dya lalaki Jay lagor oray ti kwarta ti anak ta tararamidan na. Mun nga ron dilagbay. Di pa lang amin sinaan jay anak ta. Kas lagbibisin mo ngamin iti lalaki dya anak ta. Jay katis tambayon ti kinay kaya na. Mun nga ron agbabae la kumatap no maupa yun jay anak ta kat sinaan nat.
Ay, talaga maupay ni Silin no agbabae ni Rodilio. Agbabae ko mga raw na dyan, Rodilio. Kayat ko kumaapatarimaan di kalkalapaw mi ken Rodilio, tatang. Apay kay, kit di kay paimot nagkasar ka ni Rodilio. Agkasar kayo pa yung umuna sa mo patarimaan ti balayaw. Kaanon tupay nga eh. Mayat ko man numarugyan itan, tapag isunto asang petak na agawid Ay saus, delikado ti pampanunutam silin. Anyat amaw, amang ano agbabaen to ni Rodilio katasina kayo. Amang ano aguman na ti balayaw. Ha? Iso adi mo pala papintasin jay balayaw. Di mo lamaw. Dahito kiti balay tayo ti papintasin manakaw. Ha? Balay tayo na itaoy. Nakasigurado ka ano to'y balay tayo ti patarimaan mo. Bay-bay ang pa na di balayaw, tanay. Amang anong sina kayong tumutlang iti na di Rodilio. Tanay, kanayon ti pagwapo na. Basta makita, nakapumada. Nakatak-in ka nakabangbanglaw. Madlaw nga da pagpatpatsarmingan na. Anya? Agringkan. Ay, Ay na, ay apay aya. Nakasapsapa pay lang. masapa ta arumwar. Papananta. Intay ti kwartang impaw iti anak ta. Kan intamot din agsapay. Kakaisuna nga damanin kwartata. Ay na, nagsapa kaya. Uy, tapno makaaduta. Ay, Inta pa'y agpaparlaor. Limit agpakulot ka kunam. Ta inakmamot agpapukais kan agpakulor iti buokaw. Tanay, ado man ti uban kaon. alang arod. Ang mga tapay asa tarumwar. Ay, saanan. Ijay tanturor ang mga anay. Adamat kwartata. Sige nga rod Agmurmurayak biit sa kagrubwat. Ala, awam mo nasambut talugan ang lakay. Pagluganan tan ngay nga agawid. Nagloko mo't nagita luganan. Nagsapadamot ang nag-aawidan. Agaguray ta Amangan no adag subli no madamdama. Awan mauray maon iti kasting nga oras. Intakit aghutilan. Anya? Adamat kwartata. Ay, sa bagay mo kidi Ngamamangan no nangina. Sayang ti kwarta lakay. Ada amaw ka nalaka pagturugan ta. Bakit? Budget meal nga inday jay. Apay nga mom dagita. Siguro naturog ka ditanan niya. Asino ti kadwa man naturog dita budget meal nga in? Ay na, agatap ka man. Mangmangag kula ka na giti kumpare no agistoryada. Anya tamok di tangay. Mala, mapantan iti ibagbagat ti kumpare anala ka pagturugan. Darasam. Ay, asino da ka di? Aglaklako akiti tinapamanong. Gumatang kan. Presko at tinapadagitoy. Da kami nga mintagar aramin. Ha? Sagmamanungay. Nalakalaang manong. Adda nakakabila price na dita ni. Kita amon. Sige. Mangalak iti dua, takaasi kamot. Nagpudot ang magmagnaka. Wag nga raw. Isa makilino nga mampay lang numabalin manong. Kan makino umakmut na. O sige. Mabit lang nga ding tayalaan kay ti danom. Lakay. Adda nakita ka babae di balay da Rodilio. Anya? Babae? Asino ang babae? Tsaka mo Chicks na siguro Nakatugaw mo iya balkonda. Nene. No kasta adda babae nan? Napintas babae si ka. Ingka kadikitaan. Agin lalabas ka. Tapno mapanagnagam timbagak. Sige, mapanak man nga raw. Dahito yan, urayan tagundaway bakit? Sigurado nga sinadan iti anak ta, no kaskasanaw.
This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Puno gayam ti imbaga ni bakit. Dagijay, dagiti dua. Presko matla dagiti lako, maday. Wala manong. Manong tawar ko nga. Sige, libre tamaysan. Tasuki ka mutan. Hanggang Kanayon ka gumatang itilakok. aglaklakon samot gayam. Saan na chik samot? Alam mo na, Agam oray. Alak iday tila dawan. Ta isin ko iti anak may. Freda tamaysan niya. Ibagak ababain na day ta. Pagparparangan na lang aglaklako day ta ababae. Ngam chicks ka di jay asawa manak kaw. Anya? Saan ang mapagtalkan na di alalakay? Isa alipatam kidain. Mapilitan aksan ang mga klon kadagiti agdat-daton kanyak, tatang. Ha? O ala, mangpili ka ni tibak ng anak ko. Pilyam tay adot kwartana. Tapno saan ka na maparigat ngagtrabaho dita abroad? At dado abak na ngagar-aram kanyak, tatang. Nalawat idagada. Mangpili kan atay sunto ti pakiasawaam. Bye-bye amo na di arodilyaw. Na nakurang mo't ti diskarte iti biag. Isukat mo kidain. Lay, madamamot gayam ti pan nakatarimaan ti balayo na nang. Awan takayat ni sila na papintasan to'y balay may. Tapno da ka no pagawidan na no agbakasyon. Ha? Apay ngay may ka? Kwa? Diyak ngamin makontak ni Celine. In black nak mo't ni TFB. Nay, agad anya tamo medita ngay. Mabalin ti makiawag iti cellphone niyo. Kasarita ko man ni Celine. Ay, adda na ibaga na gayam kada kami. Diyak amo ano na ibaga na kan kada itoy. Ngam na kuna na adi na kan kayat. Di na kakano ay ayatunan. Anya? Tapno mapanagnagam timbagak, sige. Awagak ni Silen, tagsarita kayo. Alaman na nang pangasyo. Apay nga yakas niya mo timbagbaga ni Celine kanyak nanang. Kawatam tigasat mo, barok. Nalabit, saan na da kayo tinaikari para ititunggal maysa. Apay yakas nilat kalakanagan ko na ti panangisukat na kanyak. Awan mabalin mo Awan kamat mo itanak may, tasan kayo mo ta nagkasar. Ha? Isungaklo namon, tigasat mo kan ni Silen. Sumapol ka mo tan, idi sa baling ayatam. Hello, nanang. Agawid akon iti mabiit. Ngam agdiretso ak ijay balay tinobyo. Nay, apay ngay. Dito'y balay ati mo na pagawid, manak kaw. Saan? Tasabten nak tinobyok ijay airport. Kat agdiretso kami kano nga agawid ijay balay da. Tayam amunak kadagiti dadakkel na. Anya? Sige, nanang. Impakaamok lang ti umadanin a panagawid ko. Bye. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Saan nga tan nga agsubli ija abroad janak ta? Bakit? Saan sa kanumutan? Ta, saan na palubusan tinobyo na? Manipod si Mangpet, manipod abroad. Saan na nagpakpakita dito balay? Uwin nga rod Kan manipod na gawid, awan makukwartan. Pati to'y balay ang narugyan na mapatarimaan kumasaan na natultuloy. Uwan nga rod Hanggang rod ko mamanan jay anak ta. Diyak mo na niya't desisyon na. Tadimot umawagan. Ha? Ada tao ba kay? Nanang! Tatang! Lukatan nyo na ito'y! Ha? Nimot silin nga anak ta day jay. Ay, mabit lang anak! Umayan! Apay! Anyat na pasamag kan ka! Apay ka sa tilangam! Adapay black eye mo! Naimbag ta nakalibasan. Sa dista ginagbalin anobyok, nanang. Aniya! Awanan baen at alalakay. Idarom tayo.
Naging sisingpot lay di damo. Ngami di agbaybayag. Rimorti pudno nga ugali na. Kanayon nakakabilan. Kanagaraaramat iti may parit nga agas. Amiya! Mabutang ka mga nusurutan nak dito eh. Ay, di ka mandanagan anak ko. Da ka may timang protektarkan ka. Saan da ka abay-bayan? Kumusta matan ni Rodelio, tatang? Awa na, di ti lugar tayo. Manipod sininaam, pimanaw mo tayo. Iso nga, awan agnana di di balayaw. Anya? Ayan na nga tan. Awan ngamin kuntak ko kenkwanan. Yak amo ano, sa dino tayan na itan. Gapo iti napasarak iti nang isukatakin ni Rodelio. Makonsensya ak gapo iti panang isinak kenkwana. Ay, ore na kami Makonsensya kami mat iti inam. Ngamin, da kami tinang durogken ka makinobyo iti sabalay. Katnay, nakatumpong ka mat gayam iti loko alalakay. Agawid akpay, tayo nakitaan ti balay mi, tatang. Nakataptapo kan diti unag ti balay. Kan sabalin ti angot na. Ta nakasira ngamin amin ari daw kan tawa. Ay, agdalusak dito eh. Asino dayta? Asino nga ta dayta? Saan mo't asumban? Inak man lakitaan niya. Naimbag nga oras mo, Celine. Rodelio? Kumusta kan? Kastoy, nasaya at matan. Namuak iti kasinsin mo ti kaadamon. Kan tinapagtang mo iti sigod anobyong. Ha? Iso ngay mayak, tabarang maornos tapay ti amin kadata. No kasta. Kaya't naklata nga uray kas jay ti inaramid ko, Rodelio. Uwan ngamin sikalat ta ti ayatek. Aklo nakirelasyonak mo't iti sabali iti sininaanak. Nagsina kami mo't lang, ta saan kami ngagkinaawatan. No siya, kaya't kalat ta, Rodelio. Kat pakaragsakak numaawat nakmanan. Pakawanan na kumaga po iti inaramid ko iti kalabas. Uwan, napakawan kan silin. Ay ayatin ka. Ay ayatan ka, Rodelio. Nagpinakawan kami nga rod iti asawa ket naornos mi manan ti bagbagimi. Kalpasan na nagkasar kamin ket itaadan upat nga anak mi ket naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, tugayem mo silin. Ala gagayam di tamanan ti nagpatingkaan day tapakasaritaan dito drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayemyo Jen Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam na imbag nga oras yung amin, manipod ka ni Kabsat Emma saan napod no anagan tintay drama. Ngam kayat kumanan ngay pakam mo aday ito lang ti official channel ti gayam yo Jenna Almoite Drama. Ano sa dino ipakakitaan kadagiti original nga upload tayo ama ng biyanang ken biag ti tao a drama. Tangamin ado dagiti mang taktakaw kadagiti videos tayo ket irere-upload da kadagiti channel da. Ket kidawak man titulong yo dito channel tayo. Ano adaman pay makita yo nga agre-upload kadagiti drama tayo ama ng biyanang ken biag ti tao. Pakitulungan da kami amang i-report. Salamat manen iti suporta. Katsakbay nga ruti drama, makablawa mampay, Darodelin Tamayo, Joseph Rasote, kan Susan Despedita Singapore. Kastoy mantikuna ni Kabsat Emma. Dirman ng biyanang, may saak abalo,
kat adag may sa nga anak ko. Ngam aday ti adayo trabaho ija abroad. Adamot ba kalalaki akabsat ko kat isutikad kadwak iti balay mi. Tawan kat nga rod balay na, iso a pinagnaad kon iti balay mi. Ti nga rod kabsat ko ti pakay sentroan, wano pagtarayan to istoryak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anda kan manang. Kumusta? Nay Rormount tay pauit ti kaanakak. Wan, Mariaw, at naginatang ko nga ikan. Lutwa mo, ta iso ti sidaan ta. Ay, ikan? Kunak no bulalaw ti sidaan ta ita. Kunak ngamin asumuro tak tasak ti gumatang iti sidaan ta. Ay nasaanan, tamaibos mo ti kwartak no kadwa ka. Ni manang mangrabak manan. Mangrabak nga. Agpay sumot nga ado ti paggastusak no kadwa ka. Iso ana sa isaya at lang nga agbati kan dito'y balay. Ni manang Malaing kalutwonan to'y insangput ko, Mariaw. makapasadot mo taglutaw no sa anakarnay. Ang malaman lang ay. Manang, kwartaman, inak ko magpa-check up. Nasakit ti tiyan ka. Doang aldawan ngagsaksakay, jak lay bagbagakin ka. Apay ang nasakit. Jak nga ron amaw. Madanagan nga ron. Amangan mo't no nadadaal ang tikid, naiwan no liver ka. Kaiinom mo iti arak daytan ah. Saan mo't manang? Awan mo't pilpilyan ti sakit. Manaw, ti kasapulam. Ag private doktora ko man, ta nagatidug mo ti pila iji public. Jak kabaalan ti agpila ti mabayag, ta nasakit at talaga ti tiyan ka. Umanay to'y 1,000 nga ta. Kurang manang. Anayam 2,000 ta sigurado nga da irisita da nga agas. Ken amangan no agpalaboratorio akpay. Mabait lang nga raw. Aday ta. Inkanto makitangdan nga agbunag iti semento ken haloblak inton bigat. Tagpabunag da kasinsinhuano. Now, agimbagak Magimbag kamot siguron. Ala, inka agpa-check up nga rudan. Tapno mairisitaan da ka iti agas mo. Wan manang, kasto ikaw, di ako nagsukat. Ni, much money kayo ita, Tata Mario. Nakapidot kayo sa iti kwarta. Ano? Tinakaw mo. Si kakit di mo't guryaw. Anyat pagkit kita am kanyak, agtatakaw. Ala, agorder ka pa iti pulutan. Kurang na ita. Ala, kakaiso na ang much money kayo ita. Ita lang manin nga agilibre ka. Wala, ta itala nga nakatsamba. Apay nga itakala sumangpot, Mario. Nagturugam idirabi. Kwa, nakiturog aki di balay ti kumparik. Jak kabailan ti agawid. Nasakit ti tiyan ko. Ay awanen Naladaw kan iti papanam kuma. Isupay kuma ti makumpuyam. Sana balay ta adupay ti aldaw manang. Apay akasta tilangam. Kas kala nalaus at tilapia. Naglabasit dagita matam. Ken kasla. Angot hangover kamot. Saan manang? Angot ti agas ti mang angot mau. Kenjak nakaturturog iti rabi ay. Ta talaga nasakit ti tiyan ka. Apay, di da nang ted iti agas mo ay Nang teda. Ang kaslasaan mo't akim na. Ang kuna ti doktor ka. Sala umipikto ti agas ka kalpasan ti dua nga aldaw. Anya. Kat anyat ko na dangay. Apay kano anasakit ti tiyan mo. Alak pala ti resulta ti laboratoris ko inton bigat. Maamuan pala no bigat no anyat sakit ka manang. Anya. Ay katala agsubli ka nga ro dinton bigat. Tapno maamuam ti makagapaw no apay nga agsaksakit ta tiyan mo.
Manang, ada ilaklako di barkadak alugan. Gatanga maun. Nalakalaang ta second hand. Pangusarak itilugan kat jak matammo tag maneho. Ay kat isuro ka manang. Nalakalaang may. Automatic dayjay. Isaan nalakala amasuraw. Sagmamano kanungay, awan kwarta. Adda? Adot kwartam iji bangkaw. Binulan apaw itan na ni Kayla manipod abroad. Sa bali pa'y tay pensyon mo. Mano aya. 100K kanulaang. No sa balit pangilakwan na, 120K. Ang amno data, 100K kanulaang. Anya. Gatanga mo manang, tapno ada service mo. Siyak ti mangisurokin kang ag-drive. Ang numasadot kang agmanehaw, siyak ti agbalin a driver mo. Ay, damagag tupay kin ni Kaylaan no anyat makunana. Uray di mong damagan. Kwartam mo ti maigata. Ay saan masapol ang maamuan na. Taisuka nga ro ti paggapgapuan ti kwartak. Awagak tupay jay kaanakam. Hello nakong. Aday bagbagan ni uncle mo alako ti gayem na alugan. Gatangan tayo ayang ata. Kada kayo ananang, adala ko umda sa kwarta. Ang nakurang ti kwarta yung dagi pa itak. Saanon, tadamot kwartak ijay bangko anak ko. Ipakadaklakan kamot Sa bagay, mayat na dalugan nyo. Urita mo na Uncle Dag Drive. Tano da papanan nyo, adaw sa nyo. Saan na masapol nga commute kayo? Kat gumatang kami nga rod itilugan anak ko. Second hand ka no. Kawanan ang kitaan nyo tamangan mo no adot na dahil nan. Ala, taibagaktukin ni uncle mo, takitaan na naimbag. Bangkuyog kayo iti mekaniko, tapno damang kita. Wan anak ko, ibagaktukin ni uncle mo. Di kay madanagan na naima. Kondisyon tilugan ko. Diyak kumaila ko kay. Hanggang kasapulan mi ngamin ti kwarta. Napintas pa yung ngamin tilugan ko. Ala ka, tagtalakakan ka, Jaime. Saan kamot siguro amang loko? Si kamot gayam ti bagbaga ti kabagis ko nga akin kuko iti for sale. Kunak amang kuyog kami iti mekaniko amang kilates. Ngam saanan ta si kamot gayam. Adda pa nagtalakukon ka baro. Una na. Kondisyon na talaga tilugan ko. Naiwanan iti hustaw. Di awan usarin nyo no ilako yung tilugan niyaw. Sana bali na? Makagatang kamin tumanin makaurnong da tao. Adda ngamin paungusaran mi iti kwartana na. Alang nga rod, agyaman nakbaraw. Agyaman akmet na. Mario, umay ka manganan. Anyalat kukuam di taayan tilugan aya. Paandar ka, paandar. Manang, inak ipariper tilugan no madamdama. Ta medyo nakapsot ti preno na. Anya, kagat-gatang tapay lang at dadagos mariperan. Gagangay na, manang. Ta sana brand niyaw anagatang tilugan. Ikan naktoy ti kwarta. Ta ay nakpasukatan ti preno na. Mala, madamdaman ton, mangan tapay. Gasum da ita, diservice ka pa yung umay makisya, Tata Mario. Gagangay na. Sabali at talaga no pensyonado ti kabsatan niya. Kan adda di abroad akanakan. Ay, wala. Nasingpot na gidya nga ginakanyak. Nangrona ti kabsat ka. Nakasingsingpot kanyak. Amin nakidawag itid na. Wala, ngam uto-uto mo. Bagbagam nga pacheck up mo. Ngam paggatang mo lagayam iti arak. Wala. Naglaka amamat pati na di akabsat ko kanyak. Kas ita, imbaga nga da ipariper ko itilugan, ngam arak mo't gayam ti papananti kwarta. Tama. Tama nga numakarma kay ti kastang aramidam tatang. Numakarmaak, mairaman kayo
Takaraman kayo iti arak agat katangag. Datayo mo't amin ti may ranrano iti kupitak a kwarta ni kabagis ka. Si palang, di na kami ramraman, tata. San man? Nairanon kayo mat. Datayo amin Kuna, may suro nakagmaneho. Kano ngay nga isuro nakmarya? Ay na, saanan manang. Delikado no bakit tiyag manihaw. Ang mga no malipatam tiyag prinaw. Ha? Apay, kaya tiyaw, ti madisgrasya. Narigat tiyag manihaw. Sa nabalay, tadak mo't a driver yaw. Wuna, ngamno ka sa pulak tilugan, awan kamut. Kanayon kamut arumwar. Wala, tamapan ko nga ron ipapariper tilugan. Tapno kondisyon na kanayaw. Aywan, mangted kanto gayam iti pagparehistro iti lugan. Tapno saan na mapinaltay. Apay, saan pa'y ang nakarehistro ay Umadanin ti panag-expire na manang. Kun adagatangag a pyesa, da sukatak. Ay, awanan. Maibusan ti kwartak iti karireper iti lugan. Kuna ni Jaime, awan dadaal ti lugan nga inlako na. Ngam nagadumo gayam. Wen nga raw, sinaor na tayaw na dya Jaime. Isubli talangan ti lugan kan kuana. Gastos mo't gayam. Iti lugan latan ti papapanan ti kwarta. Sa nabalay, tano makondisyon, no mariper amin adadaal na, napintas taon. Ay, inal daw samot nga da-repair na. Sa nabalay, tano makondisyon, awanan ti problema tayo manang. Ay, nasaya at nasabat ka, Jaime. Adaman ibagak. Kunam nga awan ti repair jay lugan nga inlakom ka na kami. Ngam apay ngay adandan inal daw mo't nga adda ipatarimaan di kabagis ko. Isong ti papapanan ti kwarta. Ha? Ne, awan mo ti kasano a repair day dya ta na kondisyonan. Kan agdaw-dawat manon iti pangrehistro. Ha? Ay sos, kat no kay parparehistro day dya di na panabulan na na. Ah, kunana ag-expire. Saan na? Intun umay atawon manen Ay naglukon da dya Mario. Sa dimawat manen iti kwarta kanyak. Pagparehistro na kano. Nay, kitaan nyo tanay. At nanadamag ko iji kabagis yun na. Kanayon ti siyat da iji balay da guriyo alakyan. Iso kanumot ti paragatang iti arak ngayon inumunda. Ah, anya? Ay nagluko da dyan. Lukluk kun naksamot da dya tao. Nod da ibaga na. Penken nyo pa'y no pudnuan no saan. Tanay, ang mga numasay sayang laang ti kwarta adaw dawaten na kadakayaw. Apay, adda pa managnagda amang ibagay ti kasta kadakayaw. Dadadaulin dak na kita at tao. Neket di ka nga rod agungot, Mario. Diyak ngamin magustuhan ti kasta nga ibagbagada. Panang dadaal ti kasta nga ibagbagada. Mabalin ko idang darom no kayat kao. Ay, Apay, asino ti mas patsem manang. Isuda, wano siyak akabsat lao. ay. Kahit naggapuam nga rod. Apay adwaal daw nga awan ka dito'y balay. Manipod at dalugan, tila papapanamon. Napan ko nga rod impariper ti lugan. Inururay ka. Aywan, adapay udik ijay nagparipirak. 2,000 manang. Awan maitid kon, naibusan ti kwartak. Dayta, pinadakas dak ngamin dagi at tao. Tilain dandanon dakin ka. Isa di na kun ikan iti kwarta. Isublitan ti lugan, tapuro repair mutlat maararamid. Ay, saan sayang. Napintas ti makina na. Apay nga rod akanayon ti repair na. Isublita laangan. Wano saan? Ilakutan iti sabale. Ay, saan ta sayang. Naimbagla pag service tayaw. Di yun ikan iti kwarta no kasta teraramidan na nanang. Woy, nanak ko. Talaga nga insardeng kon timangtad iti kwarta kunkwana. Iso na laang tamakaungot no saan amapat ganti kayat na. Bayan nyo ta kasaritak man no sumangpet. Alaman anak ko,
Sika ti makisarita kan kuana, bareng agbain, wenno agbuteng. Sapay sabali no makaungag, kasla agasok ti agong na, kat dumakkel dagiti mata na. Apay ngay akas dyan ni Uncle. Makipagnanaad lang arod ka datayon, kas jay pay lang taramiden na. Wen nga road. Nasingpet kayo unay nga minanang. Di yu spoil din Di yun ikan iti kwarta, tap na mapilitan nga agsapol iti trabaho na. Mes, panyom ka di day tao? Siya ka ti kasarsaritam, ading. Wen mes, panyom ka di day tao? Ay, di nakawagan iti miss. Bakbakutan akon. Iti 5 titawang kon nga miss kung kunam kanyak. Ay, kunak no agkatawunan talaag. Sana madlaw nga 85 maon. Kasla 65 mulaang. Sige, panawan kan. San ko ako kwaday tapan niyo. Akin panyongay nga ta. Si kamat lati limabas dito'y itay. Aywan, bumalasiw ka kaday di kalsada. Wan, tagawid akon. Kagap-gapok ngamin di tabangkaw. Wan nga raw, nakitak ti panaggapom di tabangkaw. Siguro, nangirwar kay ti 1 milyon. 1 milyon na siya sa wamat. San mo, 50,000 pesos lang mat, Tanay, masaduta karwar-arwar ije balay. Iso ginulpe, kung bastok iti manuabulan. Ala, umay kames. Ta kuyogan ka bumalasiw di ta kalsada. Tamangan no maatalan ka. Rumbeng ko nga adda akanayon kaduam. Nang runakit adda kwarta nga igimaw. Sapay ado ti hold upper kan manipdot di taoy. Sanan, kababain mat. Alakit din, kuyogan kan mes. Ala, kanam day ta in order ta. Kas pagyaman ko, iti panangkuyog mo kanyak. Anyat nagan mo tayan. Sak ni Mariaw, si Kangay. Ay, ala! Unay matapan na kay ranrananan. Mariamat tinagang ko. Ay, talagang aron adatati na ikare, pare titong galmaysa. Anyat ibagbagamon. Nalab at pursaytakin ka, Maria. I love you. Ay, nagtal na ka man. Di nakman bulbul at singan. Sika. No kaya tenak, agdenatan, Maria. Nagpintas ka. I love you talaga. Itulog kan nga agawid iji balayaw anya. Tanay, madandanaaganak. Ang mga no adamang hold up kin ka. Adaw nagiti hold up iti dalan ita. Numuna kitag may sakan sa iji balay mau. Nay, apay nga mom. Kunak tupay ka. Basta marikrik na nga awan kadwam iji balayaw. Agam, apay awan anak mau. Adaday jay abroad. Nasapa ka na balaw ngamja ko na kaya sawa apulos. Ay, sayang ti kinapintas mo Mabalin pa'y, no kaya tinak, Maria. Sapay ko mata at namakin ka. Asino ti bakit nga insangput mo, Mario? Nobiyak manang. Anya, ay di ka man mangrabak. Asino day jay ko na? Nobiyak nga raw. Di Maria. Impasyar ko la dito balay tapno maam-am mo magtiagbalin nga ipagmaw. Apay, manutawon nan. Bakbakatan mo ten, Mario. May aman tatawan. Ubing pa'y ni Maria, tanaping sapay la amag na. Sige ta, rumar kami lang. Muludak pa'y tilugan mo anya manang. Ta itulod ko ni Maria iji balay da. Maria, babes. Imawag ti maysa ka na iti karuba may.
Apay ka no, Mario. Nadisgrasya ka na. Agngangabit ti biyag na. Adda iti ospital ket agkasapulan iti dakkalagatan. Masapul ka no ang maopera. Anya, akating kakitaan na. Awan kwartami, babes. Pautangan nakman pa'y. Uray 100K laang. Mayadak daw no agpaw iti ka anak kak iti abroad. Inton umay alawas pa'y lakano ngamin ang makapaw eh. Ay, kasano nga ikat kurang madjay kwartak dita, oy. Ada jay bangko ati daduma kwartak. Ala, kuyugan kan amapan mangirwar, babes. Ha? Alan, babes, agunay kan. Sige, mabit lang nga raw tagpulbos ka nagsukatak. Ay na, agyamanak at talaga kan ka, babes. Na maglakid din tadda ka apagbuludan mi iti kwarta. Sakbay ayawat ko te kwarta, agpirma ka pa'y nga ron dito'y naramid ko kasuratan, Mario. Amang ipanagnak, ngay mutang kay ti 100K kaniyak. Ah, nay, naling ka pa'y mutlagayam nga agsurat. Kuwa na, naindag pa'y lang ti panagsurat ko. Ala, agpirma ka. Apay, masapul pa'y lang ayakit agjowa tamat. Ay, oray pa'y. May maya mo lang no ada pagpinirmaan ta. Ala, agpirmakan. Tapno malpasan. Alang arod Itaman pa'y adi ka rimwar, Mario. Apay, awan lakad yo kadagiti barkadam ita. Rumarak to no madamdama manang. Anya dagita nakabag iti dadakal. Badok manang. Inak man pala agbakasyon. Pagbakasyonam, Iji Manila. Inak agsapol iti trabaho. Naimbag nga oras mo, ading. Ada ni Mario akabsamaw. awan manang, napan nagtrabaho ije Manila. Manangal lilaw day Jacob samaw. Manipod na kautang iti kwarta kanyak. Sana na nagpakpakita. Jak pa yan mawagan ti cellphone na. Imutang iti kwarta kada kayo? Wan, kuna nang aramat medyo hospital. Nadisgrasya ka kanaw. Critical ka no tibiyag mo. Anya? Adto ti kasuratan, nakautang di kabsa mo kanyak. Idarom ko day jay ataw. Inalilaw nak ngamen. Ha! Dito'y lagayam ti paglamlam mangam. Manila ko nam, ngam dito'y malagayam balay ti karobam tinapanam. Babes, di ka kadagkaskas ta. Di na ka di idardarom, babes. Babes, tarupam! Inulbodan nak! Iso nga idarom ka? Saan ka di Di nak idardaraw, Maria. Ang bayad akto ka na ino makasapulak iti trabaho. Ay, kanon to pa makatrabaho ka! Inton nagornosan, dagita sakam! Maria. Basta agsagana ka, tay darom ka, Mario, aman loloko! Indarom da nga rod ti kabsat ko kat kasta unay apa nagpakpakasi na kada kami iti anak ko ngam binaybayan mitap nagnakam. Nabalod nga rod iti sumagmamano atawan kat idi nakarwar naragsakak ta nagbalbaliwan. Kat patsak ang nagnakman na dayjay apan na kay balod na. Kat ita isumanan ti kadkadwak diti balay kat saan na nakas iti sigod daramid na kat inidyanan dagiti bisyo na. Alakastan, tugayim mo, Emma. Alagagayam ditan tinagpatinggaan na itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ito gayamyo, Jenna Almoite. Salamat manan ititunggal maysa. God bless kada kayo amin.